dura dursoo suuraan tun suuratul qiyaamaa je'amti. Isiin suuraa makkaati. Aayaanni isii 40 lakkooysi isii 75. Isiin eega suuraa qaari'aadhatii buute. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti. Laa uqsimu biyawmil qiyaama. Guyyaa qiyaama'aati nan kakadhaa. ولا أقسم بالنفس اللوامة أما اللي لبو أباز قال تننخ خدا لبو إيمانك أبدو تن يوان قاري دليده مالفا تكيسه مالف تكيسي تجته إف زقالتو تن يوان همتو دليده مالف دليده جته if zigaaltu takkaa if komattu tan sheenoytee araara rabbirra barbaaddattu takkaa barbaaddun kakadhee eega duutanii kaafamtanii gaafatamu'uuf jiraattan ayahsabu insaanu si namni rabbitti kafare ni seyaa ni yaadaa ألن نجمع عظامه وانتي إسا جراتشفني كاس أوجج لفي إسا ولتنك أبن سيا هنسين جتشو بلا ولتك أبنا قادرين ولتك أبؤون وجي ندن دينيا على أن نسوي بنانه قبين إسا uumnee deebisuu ni dandeenya qubbeen takkaa mataan qubbeenii waan xiqqoo tayu'u wajji duuba namni waan xixiqqoo akkasii uumu waan guddoo uumuu wahi dadhabaa mee namni saa'aa xiqqoo tolchu Sa'aa guddoo tolchuu ni dadhabaa hin dadhabu jechuu akkasuma qubbeen tolchuun qaama hunda tolchuu yookaa uumuu beeysisa bal yuriidu al-insaanu liyafjura amaamah inumaa namni rabbitti kafare wanni fedhu guyyaa qiyaama'aa kijibsiisu'uun kufri irratti didu أمامه جتشون قياك قيام آجتشو يسأل أيان يوم القيامة كافر تتش قيان قيام يوم جئتي قافة كشن أفجتش فإذا برق البصر دوب قيا إجي وانهن أفجتي خجب سيفتي قرتي رفتي Dhamaate sun ija kuffaaraa tan odoo qiyaamaa moromtuu duute garte wakhasafa alqamar gaafa ji'arraa ifni deemee dukkanaaye wajumica ashamsu walqamar gaafa adu'uu fi jiini walitti qabamanii ifni isaan lamaanirraa deeme takkaa adu'uu fi jiini walitti qabamanii gara dhiyaatiin bayan sun guyyaa qiyaama'aati يقول الإنسان يومئذ أين المفر قافس كافر أكجئ عذاب ربي جلا إيسان سينا تكا eessattin jalaa baya je'a kallaa laa wazar lakkii bakki itti jalaa bayan takkaa itti dheeysan hin jirtu ilaa rabbika yawma idhinil mustaqar gaafasan wanni rabbiin uume hundi gara rabbii keetiti deebitii
وان الدنيا أردت دلغن الراقافتم أجج ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قافس نمتو وان إني دلغه مرت ni odeeffamti wanni inni dura aansee dalagee fi wanni inni booda aansee dalage marti katabamteeti jirtii itti kennamtii waan dalage hunda beekuuf taa'a بل الإنسان على نفسه بصيرة إنما نمني هندي قافس ifumaaf ragaa ifitti bayaa humniti isaa hundi waan dalayde hunda ni himtii ragumti biraatuu hin barbaadamu kayyoo inni maaltu isin dubbisee kan dur hin dubbanne ragaanatti baatan je'een rabbii waa hunda dubbiseetu nu dubbise jettuun gaafas arrabni ni cal'isaa humna biraatitu dubbataa ragaa isatti baatee takkaa baatii nam tokkolleen waan dalage moromuu hin dandayu walaw alqaa macaadhiira odoo sababaa takkaa uzrii balleeysaa jalaa isa baaftu hunda fidelle'e odoo waan gaari'iifan waan san dalage malee waan hamtu'uu jecha hin dalayne je'ee falmatelle'e takkaa falamelle'e falmaan isan fayyaddu waan humniti isaa waan inni dalageefi sababaa inni dalageef hundaan ragaa isatti baatuuf jecha rabbiin akkaataa nabi muhammad jibriilirraa qur'aana itti qabatu nuu himu'uu jecha akkasuma akka itti waa baratan nuu himu'uu jecha akki je'e laa tuharrik bihii lisaanak yaa ergamaa kiyya muhammad hoggaa jibriil qur'aana si qaraasisu odoo inni qara'ee hin fin'e qara'uudhaa jecha arraba kee hin sossoosin litacjala bihii daddaftee qara'uudhaaf jecha waan inni qara'eetu na jalaa badaa soda'aaf jecha inna calaynaa jamcahu waa takka hin sodaatin nuutu qur'aana qomatee keessatti walitti qabaa wanni jibriil sirratti qara'e takkittilleen si jalaa hin baddu wa qur'aana ammallee nuutu akka arrabni kee qur'aana qabatu kan irraan mayne godhaa fa'idhaa qara'naahu tanaaf jecha hoggaa karaa jibriilin qur'aana sirratti qaraanu takkaa qaraane fattabic qur'aana waan jibriil qara'u dhaggeeffadhu eega inni irraa raawwate qara'i ثم إن علينا بيانه دوب إيجا قرآنك أمتك أبته الربان أبته معنى إسا نوتسي إبسا واتك هن إرام فتو دوب نبي محمد إيجا آينة بوته هقا جبريل قرآن اتفدو درة qaraatii jibriil dhaggeeffateeti eegasii qara'a waa takka jalaan badu maalif nabi muhammad waan takka dhagaye hin irraanfatu akka rabbiin sanuqri'uka falaa tansaa je'e si qaraasifnaa hin irraanfattu je'ee baallama seenefii jirutti كلا بل تحبون العاجلة دقايا إسن
ormi kuffaaraa addunyaa jaalattan takkaa ormi kuffaaraa addunyaa jaalata isi'iif du'an isi'iif dalagan takkaa dalaydan watadharuuna al-aakhira ammoo aakhiraa dalaguu ni dhiiftan odoo addunyaan waan dhabamaa aakhiraan waan hafaataatu wujuuhun yawma idhin naadira guyyaa qiyaama'aa aakhiraatti fuulli nama gari'ii ni ifa ni bareeda ni gammada isaan warra amane kan tole ilaa rabbihaa naadira isaan gara rabbii isaaniti laalan takkaa daaw'atan ووجوه يومئذ باسرة أمس قياك يا مآسا فول لنما قرئي ولتبتمأ فكتا رفتا تظن أن يفعل بها فاقرة والرفول لإساني هماتسن والنسيان تكا إفرت إيغن بلان قردون إسانت بؤو cinqiin dudda isaan cabsitu isaanitti as deemu waan addunyaa irratti rabbitti kafaraniif jecha faaqira jechuun tan lafee duddaa nama cabsitu jechuu kallaa idhaa balagati taraaqii lakkii lubbuun takka yoo du'aaf kaatee qaama keessaa bayu'uuf morma geesse hokkee geesse waqiila man rooq kan namni nama du'atti jiru san maddii taa'u eenyu namni nama kana nuu wal aanu takkaa nuu fayyisu je'ee rakkatu doktoora takkaa ogeessa nuu yaamaa je'ee wadhanna annahu alfiraaq kan namichi du'atti jiru sun homaa du'ee nama kiyyaan joollee tiyyaan horii kiyyaan addabbayee hubate waltaffati saaqu bisaaqu kan sarbaan lamaan irratti duutee walitti maramte takkaa kan cinqiin lamaan irratti wal geesse jechuu cinqiin lamaan cinqii addunyaa tan shakaraatul mawtitii fi akkasuma cinqii addunyaa irraa godaanuuti fi cinqii aakhiraa tan azaabul qabri'iitu irratti wal gaye jechuu ilaa rabbika yawma idhin ilmasaaq gaafas lubbuun hundi gara rabbii keetiti oofamti lubbuun mu'minaati fi takaafiralleen du'aan gara rabbii keetii deebiti gaafatamu'uu jecha duuba namni kaafiraa achitti rakkatu'uu jiraata falaa saddaqa maalif namni kaafiraa sun qur'aana hin dhugo oomsine waan inni dhufeen hin qeeballe walaa sallaa ammas salaata isarratti wajjabe hin salaan walaakin kadhaba watawallaa haa tayuu inumaa qur'aana kijibsiiseti iimaana irraa garagale ثم ذهب إلى أهله يتمطى إيجا أكست قرآن خجب سيسه إيمان الراجر قال إسابون من إسات قال تكا ور إسات أك أولى لك فأولى يا نمتشن أتي إبد عذابة سيف qophaa'ee taa'a ibiddi sitti dhiyaate eeggadhu if dhaqqabi siif irra caalaa
ربت أمن ثم أولى لك فأولى أمس سيفا اتدابئا odoo balaan sittin buune dafii if dhaqqabi amani ayahsabu al-insaanu an yutraka sudaa si namni nuti uumne sun waan qabri'ii hin kaafamne kan hin gaafatamne kan waa dalagu'uu fi waa dhiisu'utti ajajamee akka dubbii rabbii dhagayuu fi kaan hin laalamne kan akkuma hori'itti dhiifamu seyaa hin seyin dubbiin akkasii miti qabri'ii ni kaafamaa ni gaafatamaa sun waan rabbi dhibuu miti alam yaku nuxfatan min maniyyin yumnaa si ilmi namaa bishaan xiqqaa dhiira keessaa bayee gadaameysa haadhaa keessatti naqame thumma kaana calaqatan kan eegasii dhiiga ititaa tayee eegasii foon tayee jiru fakhalaqa duuba akkasitti rabbiin nama uume fasawwaa humna isaa guutee walqixxeessitayuu ture faja'ala minhu kan bishaan dhiira fi dhala irraa bayee gadaamessa haadhaa keessatti walitti qabamirraa azzawjayn gosa namaa lama uume azzakara wal unthaa gosti namaa lamaan dhiira fi dhala'a rabbiin bishaan tokkorraa lakkuu godhee dhiira fi dhalaa uuma takkaa dhalaa lama takkaa dhiira lama uuma dandeeytii isaatin beekomsa isaatin alaysa dhaalika si rabbiin waan dubbanne san akkasitti uume biqaadirin calaa an yuxyiya almawtaa warra du'ee qabrii jiru jiraachisee qabri'ii kaasuu hin dandayu ni dandaya jechuu nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akka je'e namni aayata tana qara'e dhuga'aa dandaya haa je'uu je'an balaa wa ana calaa dhaalika min ashaahidiin je'e